Ndagushuje cyane. Nari mbizi neza yuko wari utegereje kumenya ibyiherezo ry'umusirikare w'u Rwanda warasiwe muri Kari. Ni umusirikare uherutse kumva yuko umubiri we cyangwa se umurambo we wagejejwe mu Rwanda i Kanombe ku kibuga cy'indege, aho yakiriwe na bagenzi be b'abasirikare bakoranaga uyu mwuga w'igikundiro. Uyu mwuga utanga icyubahiro ku muntu uwo ari we wese wisanze yambaye iyi uniform iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ibendera cyangwa se umwambaro w'icyubahiro, umwambaro ushobora kuba uhenze kuruta iyindi myambaro yose twambara kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Yewe umwambaro kandi buri muhungu uwo ari we wese umuryango avukamo yifuza yuko aricyo kintu gikomeye cyane mu buzima bwe yazakora, uretse yuko abantu twese dukura tukagenda twisanga mu bintu hirya no hino bitandukanye. Ariko kandi ibingibi mwebwe munkurikiye ntibibabuze kuba intware mu buryo bumwe cyangwa se ubundi no mu gihe muri gukora. Tugiye kwinjira turebe gusezeraho bwa nyuma uko byagenze uyu musirikari Eustache, umusirikari wari ufite ipeti rya serija, ndetse abantu benshi bakomezaga kwibaza batese niba koko uyu musirikare w'u Rwanda yarishwe n'ikihebe. Abantu bakomezaga kwibaza niba batagiye gukomeza kumva izindi nkuru z'incamugongo zaba zivuga yuko abasirikare b'u Rwanda ubwo ibyihebe byababoneje cyangwa se byatangiye kugenda byihorera, bibahora yuko bagiye babibuza amahoro bakabikura mu bice byabaga biri kugenda byarigaruriye cyangwa se bihungabanya umutekano w'abaturage. Ariko kandi tukiri ku nkuru za gisirikari cyangwa se ku nkuru z'umutekano, turaza kwikuza muri Mozambique gato. Hari kunuka urunurono hagati y'abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abasirikare ba Mozambique. Byatangiye kunurwa n'ubwo biko ngo abasirikare ba Mozambique ngo baba batangiye kugira ishyamba abasirikare b'u Rwanda, abasirikare ba Rwanda Defense Force. Ariko kandi ku rundi ruhande n'ubundi abadafite ubumenyi mu bijyanye no gusesengura ibya gisirikari bahora bafite impungenge zikomeye cyane. Bati ntabwo bumva ukuntu igisirikare cya Mozambique ngo niba cyari cyarananiye kwirukana biriya byihebe byahoraga bizengereza abaturage ba kino gihugu, ndetse bikanirukana igisirikare ubwacyo bikagikura mu bigo byacyo bikakimenenganisha. Ingabo z'u Rwanda ngo zajyayo ibintu bigahita bigenda neza, biriya byihebe bikirukanka bikabangira ingata. Ngo nta kuntu n'ubundi abasirikare ba Mozambique ngo bari gukomeza kumva bamerewe neza. Mu mitima yabo barabizi neza yuko ngo bagaragaje imbaraga ziri hasi cyane, cyangwa se ngo bagaragaje kubona yuko abasirikare b'u Rwanda babarenzeho. Bityo rero nk'undi mugabo wese cyangwa se nk'undi muntu wese bigaragara yuko yari umuntu w'igitinyiro akamenya yuko hari undi muntu umurenze, ngo ibingibi ubwabyo ngo byashoboraga gukerera urwango cyangwa se gukerera beef hagati y'ingabo z'u Rwanda zagiye kugarura amahoro no ku butaka bwa Mozambique, ndetse n'aba basirikare ba Mozambique bagiye basangayo. Ariko se koko ibingibi byaba ari byo? Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri Kigali Line News. Mwiriwe ariko cyangwa se ni muraho? Nukuri ndabakunda kandi ndabashimira cyane uburyo mukomeje gukurikira amakuru yanjye, ibiganiro mbategura ndetse n'izindi gahunda zitandukanye, kandi ndabashimira kuko twujuje umubare 2023 ndi kumwe namwe. Inkunga yanyu ndacyakeneye, buri gihe ko mufunguye video zacu mwibuke kudukorera subscribe, turorosheho kugenda twaguka ndetse tumenya n'icyo tugomba kubakorera. Amakuru yacu twanziki tuyahera ahangaka kuri inkuru y'akababaro, ariko n'ubundi abanyarwanda bamaze kubyakira yuko uyu musirikare yatabarutse nk'intwari no kumusezeraho bwa nyuma. Rero igikorwa n'ubundi cyakimize nko gusezera intwari nk'indi ntwari yose yitangiye ikintu kitakitangirwa n'undi uwo ari wese, kwitangira amahoro cyangwa se gupfira amahoro. Ibikuru y'isi bikora abantu bakeya. Kuri uyu wa kabiri Sergeant Tabado Eustache, umusirikare w'u Rwanda uherutse kurasirwa mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Centrafrica, yashyinguwe mu irimbere rya gisirikare rya Kanombe. Sergeant Tabado Eustache yashyinguwe mu cyubahiro cya gisirikare, umuhango witabiriwe n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, umuryango we ndetse n'inshuti z'akadasohoka za Eustache, bose bari bari ahangaha. Uno muhango rero wo gushyingura wayobowe n'umugaba wungirije w'ingabo zo mu mutwe ushinzwe ibikorwa bidasanzwe, Colonel Augustine Migabo. Mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Lieutenant General Mubaraka Muganga, Sergeant Tabaro Eustache yishwe arashwe ku itariki ya 10 Nyakanga, nyuma yuko abasirikare b'u Rwanda barashweho ubwo bari bacunze umutekano hafi y'agace ka Sam Uwanja ni mu ntara ya Watekoto. Aya makuru twayabagejejeho rwose bikimara kuba n'abasirikare bari boherejwe kandi muri kariya gace ngo bakaze umutekano, nyuma yuko ku itariki ya 4 Nyakanga aka gace kagabweho igitero cyahitanye ubuzima bw'abaturage bari batuye muri kariya gace. Icyo gihe rero babonaga yuko nta bundi buryo busigaye, ndetse n'abandi bantu bashinzwe kuri buze gukirininga hariya cyangwa se kuri buze gushyira ibintu ku murongo uretse koherezayo abasirikare b'u Rwanda. Nako byahise bigenda rero, abasirikare b'u Rwanda bahise bafata ibikoresho byabo berekeza muri kariya gace. Gusa ntabwo ibintu byakomeje kugenda neza nk'uko byari byapanzwe, kubera yuko ku itariki ya 10 nyine abasirikare b'u Rwanda baje kugabwaho igitero. Umusirikare rero w'u Rwanda Tabaro Eustache aza guhita abitakarizamo ubuzima. U Rwanda rufite ingabo mu bihugu bya Centrafrique ndetse na Sudani y'Epfo binyuze mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye, rukanagira ingabo muri Centrafrique ndetse na Mozambique binyuze mu bwumvikane bw'ibihugu byombi cyangwa se ibihugu uko ari bibiri. N'amasezerano nyine ahuza ibihugu byombi cyangwa se bakumvikana uburyo ki abasirikare bashobora kuva ku gihugu kimwe bakinjira mu kindi bagiye gucunga umutekano. Uri kubyumva neza yuko muri Centrafrique hariyo abasirikare b'u Rwanda ariko basa n'abagiyeyo
bagiyeyo mu byiciro bibiri. Hakaba abasirikari bagiyeyo ku mpamvu za Loni cyangwa se ku butumwa bwa UN bwo kugarura amahoro kuri buriya butaka, ariko hakaba n'izindi ngabo zoherejwe n'u Rwanda zigiye kubwa amasezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na CAR cyangwa se Republique ya Centrafrique. Nubwo ibintu bikomeje kugenda bimera gutya, ariko ibingibi ngo ntabwo byigeze bica intege abasirikari b'u Rwanda, bavuze yuko ngo ari akanya keza cyangwa se ari igihe cyiza cyo kugira ngo ibi byihe bikomeze kugenda bibamenyera cyangwa se bigerageza kubatinyuka, ngo yindi curo bishobora kuzabigerageza bizabone isomo rikomeye cyane mu bijyanye na gisirikari. Ariko kandi nubwo ingabo z'u Rwanda zitigeze zibitangaza, bahise bazigerekaho ikihebe cyangwa se uwari ukuriye ibi byihebe wise Osama bin Laden waje guhita yicwa nawe kuri iriya tariki. Icyo gihe rero ngo baje guhita bakora itangazo rivuga yuko ngo uyu musirikari wabo yishwe n'abasirikari b'u Rwanda, bakaba barabivuze ngo batekereza yuko ngo barakaye cyane nyuma yuko bakuramo umusirikare umwe, ibintu ngo bitari kurangira gutyo gusa. Abasirikari b'u Rwanda bahise babashinja yuko ngo baraye bagenda nijoro mu birometero bigera ku 10 bakaza kugera ku rugo rw'umugabo ngo wari waravuye mu bijyanye n'igisirikare, yaragiye mu bijyanye n'ubuhinzi, bakaza kumusanga mu mirima ye, bo ngo bakaza guhita bamwivugana. Ariko icyo gihe kandi abarinduye umusirikare bagerageje kurwanya ingabo z'u Rwanda, nabo ngo bahise bahatakariza ubuzima. Gusa ariko kandi ibijyanye n'iyo ngingo, igisirikare cy'u Rwanda kugeza n'amagingo ya ntabwo kigeze gitangaza niba aricyo cyaba cyarakoze biriya. Ariko kandi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze yuko hakorwa operasiyo nyinshi, bityo rero kujya kwirirwa basobanura ngo umusirikare runaka yishwe n'ingabo z'u Rwanda, ibingibi barasa nkaho nta kanya kabyo gahari cyangwa se atari cyo kintu kijya imbere. Ikijya imbere ni uko umutekano ucunzwe neza kandi operasiyo zikorwa abantu bahungabanya umutekano baba bashobora kubigenderamo. Ngaho reka twifurize intwaramuheto y'u Rwanda Tabaro Eustache intwari itazigera yibagirana n'aka na gato mu matwi y'abasirikare b'u Rwanda, abo bakoranye ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Imana imwakire kandi umuryango usigaye ukomeze gukomera. Ntekereza yuko ari igihe cyiza cyo kugira ngo abasirikare basigaye barebe urugero rwiza yatanze rwo kwitanga cyangwa se kwitangira amahoro. Ngaho nyemerera indege yacu gato tuyizamure twinjire muri Mozambique turebe uko ibintu bimeze. Hari amakuru ari kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda ngo baba batangiye kubagira ishyamba, ariko kandi ku rundi ruhande ndatekereza ibingibi bitari buze kubatungura cyane, kubera yuko mwumvise yuko no mu minsi yashize abasirikare bavuye mu Burusiya cyangwa se bari mu itsinda rya Wagner bavugaga yuko hari amahirwe menshi yuko bashobora kuzarasana n'ingabo z'u Rwanda, ngo kubera yuko ntabwo babishimira cyangwa se ntabwo rwose ngo bajye imbizi iyo babonye aho bibereye mu matwari yabo, ngo bahita batekereza uburyo iki gisirikare gikomeza kogezwa no kuvuga yuko ngo ari igisirikare cy'intashyikirwa cyangwa se igisirikare cy'intangarugero. Ibingibi rero ubwabyo ngo bishobora kuzamura umwuka mubi hagati y'abasirikare ba Wagner, abasirikare banakundaho kurangwa n'imyitwarire mibi cyane muri rubanda, ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda kiba gikumirwa amashyi aho gitambutse hose. Ibingibi rero ubwabyo murabizi yuko umuntu witwara neza muri society hari igihe atabura abanzi, mu gihe noneho banahuriye mu kazi runaka, abo bantu bahuriye muri ako kazi usanga abantu batabavuga neza, ibintu ngo ntabwo byoroha. Ubu rero aka kanya byahindutse, bari gutekereza yuko abasirikare ba Mozambique ngo aribo bashobora kuba batangiye kugira ishyamba abasirikare b'u Rwanda. Twinjire mu turebe uko byaba bimeze. Amakuru aturuka muri Mozambique aravuga yuko hari bamwe mu bo mu ngabo za kiriya gihugu batangiye kugirira ishyari ingabo z'u Rwanda kubera impungenge z'uko zishobora gushinga imizi muri kiriya gihugu cya Mozambique. Icyakora ibi bintu n'undi muntu wese ashobora kubitekereza, mu gihe abaturage ba Mozambique bo ubwabo bazapfukama bagasenga cyane bakisabira yuko abasirikare b'u Rwanda batazava kuri kiriya gihugu, byaba ngombwa bakabaherezayo amatware ahoraho. Mu ntara ya Cabo Delgado yo mu majyaruguru ya Mozambique harabarizwa ingabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi babarirwa mu bihumbi bigera kuri 2500. Ni nyuma yo koherezwayo mu butumwa bwo kugarura amahoro, kandi byakiyemo rwose. Ni nyuma yuko kandi mbere ya Nyakanga 2021 igice kinini kiriya ntara cyari cyarigaruriwe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ahlu al-Sunna wa Jama usanzwe uzwi nka Al-Shabaab. Kuri ubu ingabo z'u Rwanda zamaze kwirukana ibyihebe mu bice bitandukanye byari byarigaruriye cyangwa se byari byaragize indiri yabyo, ndetse kandi abaturage benshi mu Banyamozambique bari baravuye mu bintu byabo bamaze kongera gutahuka cyangwa se bagaruka mu mitungo yabo. Amakuru avuga yuko nubwo hari igice cy'abaturage ba Mozambique bishimiye ingabo z'u Rwanda ahanini kubw'umusanzu wazo mu kugarura amahoro, hari bamwe mu basirikare n'abapolisi ba Mozambique batishimira umubano ingabo z'u Rwanda zubatse hagati yazo ndetse n'Abanyamozambique cyangwa se abaturage ba hano muri Mozambique. Ikinyamakuru Afrique Intelligence cyanditse yuko mu biganiro inzego z'umutekano za Mozambique zimaze iminsi zigirana n'abaturage b'Imasimbo wa da Praia, polisi ndetse n'igisirikare bagerageje kubumvisha yuko badakwiriye guha amahirwe Abanyarwanda yo kubangamira ingabo z'igihugu cyabo. Kino gitangazamakuru rero kikaba kivuga yuko muri Gicurasi umuyobozi wa polisi
polisi mu karere ka Masimbo wa Dapreya bamwita Abati Musa Elias na Povo ndetse na mugenzi we Eugenio Mwatuka wo mu ngabo zirwanira mu mazi, akanaba rero ashinzwe ibirindiro by'amato byashinzwe muri kariya karere, bahuriye n'abayobozi b'amadini ndetse n'abagakondo mu mujyi wa Cimento. Icyo gihe rero ngo icyari kigamijwe kwari ukubumvisha ibyiza byo gukomeza umubano wo mu mahoro n'ubutegetsi bwa Mozambique. Ingabo z'u Rwanda rero ngo zikaba zaratangiye kugirwa ishyamba mu gihe zisanzwe zifitanye umubano mwiza n'abatuye akarere ka Masimbo wa Dapreya, bijyanye ahanini no kuba impande zombi zihuzwa n'ururimi rw'igiswahili. Izi ndimi rwose ngo biragorana cyane, ni ururimi ku rundi ruhande abenshi mu basirikare ba Mozambique batumva, ahanini bitewe n'uko bakomoka mu bindi bice bya kiriya gihugu. Rwose ngo biragoye cyane kuba bakumva ruriya rurimi rw'igiswahili. Umubano wa Rwanda Defense Force rero n'abanyamozambique kandi ushingiye ku kuba ingabo z'u Rwanda zarafashije gutahuka abaturage benshi nyuma y'igihe barahunze ibitero by'inyeshyamba zakomezaga kugenda zibogeraho uburimiro. Ni ubufasha bwiyongeraho ku kuba ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri byose bikomoka mu basirikare b'u Rwanda. Kubwa Africa Intelligence rero ngo umubano w'ingabo z'u Rwanda n'abaturage ba Mozambique utuma ingabo za kiriya gihugu zigira impungenge y'uko Rwanda Defense Force ishobora kuzashinga imizi muri kiriya gihugu ku buryo zishobora kuzasimburwa n'amasosiyete yigenga acunga umutekano yo mu Rwanda nka Intersec Security Company of Rwanda. Ibintu ngo bikazakomera rwose. Izi ngabo kandi zifite impungenge z'uko bishobora kurangira zitakaje amahirwe yo gucungira umutekano ibikorwa bya sosiyete izwi nka Total Energy ifite muri Mozambique, bikarangira ahawe abanyarwanda. Ibintu rwose ngo bigakomeza kugenda bidogera cyangwa se ibijyanye n'ubukungu kuri iki gisirikare cya Mozambique ngo ntibigende neza. Ibi ngibi ngo biri kuzamura umwuka mubi cyangwa se ishyari rikomeye cyane hagati y'abari abasirikare bari kuregerera abasirikare b'u Rwanda. Ibi ngibi byo rero biri buze kurangira gute? None se ko ingabo z'u Rwanda zakoze icyo zigomba gukora zigakora ibyari byarananiranye, ibi ngibi nabyo zaba zigiye kubizira? Turakomeza kubicungira hafi, andi makuru mashya yamenyekana twahita tuyabagezaho ahangaha kuri Kigali Line. Turabakunda cyane. Buri gihe uko mufunguye video zacu mwibuke kudukorera subscribe. Andi makuru ndacyacungira hafi, ubwo nakagaruka ngiba wumva nitwa Rugamba.